We are removing mind control implants with the assistance of Arcturian, the energy of Atlantis, and Merlin. Thank you. Nortas danarka araharakasti korokon, nondarakasti karakan artichti, ortos diartanarta andi hichto, orto orokosti karaka, lankarakasti karaka, lankaraka anunkorokosti karaka la azichta. It's almost like tapeworms being removed, but it's not just in our mental body, it is in the navel and the sacral chakra, narka anunkurko, and the back at the lower part of the spine. Nartas di korokon siarta nankaraka anunkoroko li ikostarakas di karakan artichtichta, and in our ears now. Non nortas di karakan artichtichta ankarakas di karaka lu urokos di karaka lu urokos di karaka lu urokos di kan artichtich onkorokos di karaka onkorokos di karakan siarta la nartas di karaka anunkoroko anartas di karaka anunkorokos diarta landach dichtichta onkorta us diartan nankaraka anunkoroko lo usianarta lanartas di koroko oroch dichtichta onkorokos di karaka lankaraka nartidrata andichta onkos di karaka lana acharaka lana acharaka lana acharaka lana acharaka di karaka nartichtichla anunkorokos di karaka la arakastika no ojorko li ikarka astikorko lo oroko nartichtichta ankarakasikaraka la acharakastikorko ononkorko. And where the solar plexus, at the solar plexus there is something that is poisoning the sacral chakra. Larakastikaraka anunkorokostikara anunkorokostikara nara astikaraka nartichtichta anurta Ra'aha Araharakastikorokon siarta Nara Astikorokon. Archangel Michael assisting to remove the venom, nartas karaka, and the fangs. Narkosti ihorokosti karaka, ni ikarta asti korokon siarta artas karaka nortichti uhun, ortos tiartan artichtih nan karaka lo urokon sichta, laraka anartisti orton ortitreta andih, non korokosti karaka andarta, again energy of from Atlantis, golden light coast to assist. Nortos tikaraka and nankarakasi and light language, sacred geometry. Na arakas tikaraka nartichtih nankaraka alurkos tikaraka lankarakasi karaka acharakas tikarakon nartichtih onkorokos tikaraka anankaraka li ikortos tikaraka na achartos tiorton nartitinata an nankaraka la acharakas tikaraka anunkoroko lo orokos tikaraka lo orokon siart lo orokon siart lo orkos tikaraka la acharakas tikaraka la anunkoroko li ikorta. Pinks and greens for our sacral chakra now and our navel, our belly button. It is also the energy of watermelon crystals. Narkas tikaraka nartichtih nankaraka anunkarako. Archangel Metatron is here. Nunda arakas tikaraka nankaraka anunkarako. And by this there is a clearing and upliftment at the back of our skull in the colors of really very dark blue, and Archangel Michael is assisting there. Non-korokosikaraka and nankaraka. Oh, it's shields, it's almost like metal plates being removed at the back of our skulls. Narka, and at the top, nartos tikoroko nartichtih nankar acharaka andortistichte, better flow for the light now. Non-korokos tikaraka nartichtih nankaraka anunkoroko ankaraka
going out as well as the flow inwards. Narta sikoroko unkurto as da ala karoko sikoroko, especially the flow of light outwards, out of the crown upwards. Non kurtos di karaka nartichtichta and at the causal chakra. Nortos di erta nartichtiocho non korokos di karaka, la anankaraka la acharkos di koroko, li ikurtos di karaka la acharaka anankaraka di koroko on nortos di karaka. A fine tuning happening at our ears, at our ear chakras. Non kurtos di karaka anankaraka, li korokos di karaka nankaraka anun koroko, lortos di ertan artichtig, lorto orokos di karaka, lorto os di kan artichtig, lorko uchurka, li ikan artichta andihta, ankaraka achar. Archangel Jeremiah is here assisting. Nortos di karaka anarta, bringing in oranges and golds. No ojorokos di karaka acharaka ankarakas di koroko, onkorokos di karaka artas di koroko os di korokon siarta. A very deep imprint and implant clearing of heart attacks, attacks of the heart, of our emotional body. Nartas di karakan of the center of the pulse. Nortos di karakan artichtig, norto orokos di karakana acharaka, likorokon siarta, likoroko onochtichta, ankarakas di karakala achan, nortichti ochon, nortierta, landa araka, la acharakas di korokon siarta, la nartas di koroko olos di artan artichtig, onkorokos di karakala achan, nankaraka la acharakas di koroko ondik osta, nartas di koroko ononkorokos di karaka, a clearing underneath our feet, nartas di karaka anonkorokos di karaka na acharaka, li ikortos di karaka la acharaka nartichtig, la karaka anonkoroko, longkorokos di karaka, and a cutting of some astral attachments that we have attracted during our astral travels. Nartas di korokon siarta, nankaraka alartos di koroko orokos di karaka, that were feeding on us, narta, and whispering. Nartas di karaka anunkorokos di karaka artas di karaka to us na acharaka, lunkorokos di karaka artas di karaka anurta, removing the hooks, removing the cords. Nortos di karaka nartichtig, anka arakas di karaka anunkorokos di karaka la acharaka, many beautiful silver light codes for our eye chakras. Nartas di karaka anunkorokos di karaka la acharakas di karaka onunkoroko. And again, it's almost like an attack at the back, the back being pushed. Narta sikaraka, the lower back, nonkurta, and it's connected with the eyes as well. Nortos is, so we are clearing this, narta sikaraka, and the implants and the channels. Narta sikaraka, denser channels here between lower back and eyes. Nonkoroko sikaraka, lack. Nortos di karaka nartichtigte, onkorokos di karaka anarta, fear, survival. Nonkorokos di karaka la acharaka, security, insecurity. Rook orta rik oicha arakas di karakan siarta, nartas di karaka anunkorokos di karaka la azichto ondo oroko, oppression. Nortos di erta nartichtigte, onkorokos di karaka la acharaka, lankarakas di karaka la anunkoroko ortos di karaka, nanartas di karaka azichta ondo oroko, ondos di erta ta ansich, ondo orokoroko, la anankaraka, la acharaka di karaka ortos di erta, la nartas di koroko nortichtig, la nartas di karaka anichtigte, onkorokos di karaka ankarta, lankaraka as di koroko, la anankaraka as di koroko sierta, la acharaka, la acharakas di karaka, la acharakas di koroko nortichtig, la nartas di karaka anunkorokos di karaka, la acharaka. Now we are removing implants that our closest relationships have put
in our energy, in our mental body. Naraka sikaraka anarta stikarako unorto ortos stikaraka nartichtichte, not always with negative intent or intentionally. Nortos stikaraka ankaraka sikaraka anunkurako stikaraka anarta stikaraka anunkurako ortos stikaraka achta achtichti uchonortetrata anarta landartistike anduk orako, but where we identify with each other and empathize with each other, and in that identification sometimes it's almost like a inheritance of this kind of implants of a sharing. Nartas takaraka anunkurako ortos tikaraka narta ala araka nartichtig nankaraka anunkurako ostikaraka nankaraka stikaraka la acharaka anunkurako. So just cutting all course to do with these implants. Nartas tikoroko uchtigte, nonkoroko or nunkoroko stikaraka, and any openings, narta and permissions. Nartas tikoroko ondo oroko stikaraka, and darta, just making our boundaries more clear now. Nortos tikaraka nartichtig, nankaraka artos tikoroko, londa arakas, anda araka nortichtig, nankaraka lasig, ortos tierta nartidrataan. Nartiertaneta aan zich na acharaka nartichtig, na acharaka sikarako orko nortichtig, onda arakan, onda orostikaraka, richtigte. It is done, it is so. Thank you with all my love, Francie.